mi khual kan vun ngai cha tong partin thong that lunglom na pichim na kan vun ngai na lai we praise God for today that the Lord has given us a privilege to come together here and worship our Lord Jesus Christ. Especially our heartfelt thanks go to Root Education Center, especially Pastor Michael and all the students and friends. We thank you for your coming. Thank you so much. Psalm number 150. Sedang di poin batu itu saja. Dosa. Kalian kupadaran kume fakir bersam. Yang sudi selo kole lame. Di punya tinggal akan sersiame boiba. Temi nutku ezoy samu silo oiram dang. Soalnya ngobingkan sama. Kill boys or music, chanting on sin toy sam, Josie Loe, Kanza Hole, Kanun, Puna Visit Papare, and talk about young girl wing, Usino et Tungzi Nuni, and Bom Shamse. Think that Loe, think for some Ekani, some Loe, lại còn rồi lên bay qua sẽ lên lại sẽ qua qua lên sẽ làm chiều em mù cầu thông lối phải ra lên mong trên sẽ kỹ rằng hơi nãy căn cùng căn nụ chưa nghe nào chân ta sẽ đâu kia coi giờ mù xí chẳng đi loạn sinh rồi sao chiều xí lối kan sahole kan nun bunga besin papare anjang banjang biaro kui usilo e tungzi nuni kan bom shamse jingu de chua kan tuang chile kan rau sung na nie song na chan lang kun tam jale rupi Nija kon sen kon shi shwa e luki muntai so me ni tu ni le mun ki kyang me chi chia e oi pa pe mi kan tuang do e chan tar se do kil boy so mu si chan di lon sin toi sam chau si loe kan sa le kan nun kun na te sin fa pare Usilo e tungzi nuni kan bom shamse. Aslinya yang paling penting tahu. And freestyle. Okay, freestyle. 1, 2, 3. Again. Okay. Sudah.
But